izvor zdravog života, lekovita prolom voda. Mesec oktobar je sa aspekta zdravstveno-preventivnih aktivnosti nazvan i Pink oktobar i posvećen prevenciji raka dojke. Ova bolest je vodeći uzrok oboljevanja i umiranja žena od malignih bolesti u svetu i našoj zemlji, jer je samo tokom 2010. godine od ove bolesti obolelo 1,5 miliona žena, a umrlo čak pola miliona. U 2011. godini je u našem okrugu od raka dojke obolelo 109 žena, a umrlo 58. Ipak, nacionalni screening za rano otkrivanje koji se sprovodi od marta pokazao je, iako u malom procentu, da žene ipak vode računa o svom zdravlju i da odlaze na preventivne preglede. Uz podršku grada Subotice, Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja, Apoteka Subotica i Crveni krst organizovali su juče promotivnu šetnju korakom do zdravlja. Od gradske kuće preko Radijalca do hale sportova i nazad prošetali su učenici srednje medicinske škole zajedno sa organizatorima i građanima kako bi skrenuli pažnju na značaj screening pregleda za rano otkrivanje raka dojke i važnost odazivanja žena na mamografski pregled. Nakon šetnje na Otvorenom univerzitetu održana je tribina na temu prevencija raka dojke. Tribinu je vodila dr. Nada Kosić-Bibić, koordinatorka za screening u Zavodu za javno zdravlje. Zahvaljujem se što ste došli na ovu tribinu. Danas u okviru obeležavanja Pink oktobra želimo da vam prezentiramo nešto i o tome šta svako od nas može da uradi kako bi prevenirao rak dojke. U okviru današnje tribine ćemo nešto reći šta je to u stvari dojka, koji su najčešći tumori dojke i kolika je zastupljenost uopšte raka dojke kod nas i u svetu, kako da prepoznamo ovu bolest, šta su njeni glavni simptomi, kako se ona dijagnostikuje i na koji način se danas leči ova bolest, zašto danas ćemo pričati o screeningu, zbog čega je on važan i o samoj organizaciji i realizaciji screeninga u Subotici, jer se screening na rano otkrivanje raka dojke u našem gradu počeo sprovoditi 18. marta. Prvo, šta je dojka? Pa mi medicinari kada govorimo uopšte o nekom delu ljudskog tela, onda polazimo i posmatramo je čisto anatomski. Gledajući čisto anatomski, dojka u stvari predstavlja mlečnu žlezdu koja prvenstveno služi za proizvodnju mleka koja je neophodna za, naravno, hranjenje potomstva. Dojka se sastoji kao jedna žlezda od svojih režnjića, mlečnih kanalića, bradavice, okolo je masno tkivo, smeštene je naravno na grudnom delu. A kada pitam svaku ženu šta je za nju, u stvari dojka, onda nijedno vam neće reći da je dojka upravo ovo što sam ja sada rekla. Dojka je mnogo više u emocionalnom smislu za svaku ženu i stoga svaka bolest, pogotovo amputacija, predstavlja strašnu traumu za svaku ženu. Na drugoj slici vidite da praktično svi procesi koji se dešavaju na dojci, posebno upale, imaju praktično nakupljanje limfnih čvorova u delu pazuha. Stoga i sve one promene koje se dešavaju na dojci, pa kada je u pitanju i rak dojke i bilo koja druga upala, prvenstveno daje razne otekline, odnosno nakupljanje tih upalnih procesa u samim limfnim čvorovima u pazuhu. S obzirom da je dojka žlezdano tkivo, ona naravno je podložna raznim promenama zbog čestih dioba, pa su praktično te otvrdline, ili kako mi to zovemo tumori zadebljanja, u stvari u tkivu, vrlo česte. Ono što je dobro u svemu tome što je od 10 tvrdih oteklina njih praktično 9 dobroćudno. To su najčešće fibroadenomi i ciste koje predstavljaju u stvari nakupine tečnosti. Zloćudni tumori su mnogo ređi, ali kada govorimo o njima, onda možemo reći da oni nastaju u žlezdanom tkivu i te zovemo lobarne ili samim mlečnim kanalićima, njih zovemo duktalni. Po tome koliko su invazivni, koliko se brzo šire, delimo ih na one, kako to kažemo, in situ, odnosno na mestu lokalizacije koji se zadržavaju dugo u samom tkivu, ili one koji su vrlo infiltrativni, vrlo invazivni, koji vrlo brzo daju metastaze, prvo znači u pazuh, a potom i udaljene metastaze. Kod žena su najčešće karcinomi dojke ovi koji su duktalni, koji nastaju u samim kanalićima. Zašto govorimo o ovoj bolesti danas?
Evo vidite, razlog je što je rak dojke u stvari vodeća lokalizacija kada govorimo o malignim bolestima i u svetu i kod nas, kod žena. Godišnje oko 1,5 miliona novih slučajeva raka se otkrije u svetu, a umre oko pola miliona žena. Da bismo to mogli porediti gde smo mi u odnosu na svet, koristimo stope. Poređenje o broju obolelih na 100.000 stanovnika. U Evropi su stope 62, kao što vidite, kod nas su preko 70. Najniže stope su u zemljama Istočne Afrike, negde oko 19-20 na 100.000 žena, a najviše stope su u zemljama Zapadne Evrope i skandinavskim zemljama, Australiji i Kanadi, gdje stope idu 90 ili čak preko 100 na 100.000 žena. U Srbiji, prema podacima naše statistike, godišnje oboli 4.000 žena, a umre oko 1.600 žena. Stope mortaliteta, nažalost, kod nas su više nego u nekim drugim krajevima sveta. U odnosu na Evropu imamo više stope. Razlog ovome leži u činjenici da se praktično otprilike 2/3 postavljenih dijagnoza nalazi već u odmaklom stadijumu. U Severno-bačkom okrugu, znači opštine Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš, su u 2011. godini otkriveno je 109 novo obolelih žena, a u toj godini je 58 žena umrlo zbog ove bolesti. Ona je vodeća praktično lokalizacija kada govorimo o malignim bolestima. O uzrocima, iako medicina danas je jako puno napredovala i puno toga se zna, za neke maligne bolesti čak znamo i direktne uzroke, za rak dojke ne poznajem još uvijek sve činjenice, ali ono što je danas poznato da su vodeći faktori rizika godine starosti i lična i porodična opterećenost ovom bolešću, odnosno genetika. Naravno da se smatra da ukoliko u porodici, pogotovo sa ženske strane, ženskom linijom, imate jednog ili više članova koji su oboleli od ove bolesti, koji su imali obostranu bolest ili su oboleli pre 50. godine života, to već predstavlja značajan rizik i za svaku od tih osoba je potrebno uraditi individualnu procenu rizika. Naravno da i neke bolesti koju osoba može da ima, koje obično idu sa različitim bujanjem tkiva, odnosno gdje dolazi do umnožavanja ćelija, kao što je proliferativna bolest, također predstavljaju faktor rizika. Nerađanje, nedojanje, prva menstruacija pre 12. menopauza posle 55. i prvi porođaj posle 30. godine se također smatraju faktorima rizika koje mi svrstamo u grupu reproduktivnih faktora. Ono što je važno i značajno naglasiti da određene navike koje svi mi usvajamo i biramo u toku života također mogu predstavljati faktor rizika. Vama već dobro poznata nepravilna ishrana i gojaznost, upotreba alkohola, duvana i fizička neaktivnost pripada ovoj grupi behavioralnih faktora rizika. Smatra se da izloženost radijaciji kao i upotreba hormonske terapije u menopauzi predstavljaju faktore rizika za razvoj ove bolesti. Mnogo toga se može pročitati u različitim medijima da se različiti dezodoransi, kozmetika ili kontraceptivne pilule dovode u vezu i smatraju određenim faktorima rizika, ali sve ono što je ispitivano danas kada govorimo o ovim faktorima, još uvijek ne postoji dokazi koji bi, kako mi to kažemo, medicina zasnovana na dokazima, potvrdila da zaista ovi faktori jesu faktori rizika za nastanak ove bolesti. Kada govorimo o simptomima, onda je važno istaći da ova bolest ide podmuklo i postepeno i da u dugom vremenskom periodu ostaje neprepoznata, odnosno ne daje nikakve znakove. Kada se jave prvi znaci, onda mi obično znamo lekari da je već bolest prisutna u dužem vremenskom periodu, a prve promene koje se mogu javiti, koje žena može uočiti, su u stvari promene u veličini ili obliku dojke, pojava nabora na koži ili određenih jamica kao tipa naranđene kore, različita zadebljanja ili otekline koje žena može da napipa, promene na bradavicama u smislu da ona postaje izvučena ili izbočena ili da se javlja sekret, ili pa kada se javi ono što prvo žena može da primeti, neka oteklina u pazušnoj jami. Ono što često zavara naše žene je da kada i napipaju neku promenu na dojci ili u pazuhu, ako nije bolna, onda ona smatra da ništa nije opasno i gubi vreme ne javljajući se lekaru. Stoga naglašavamo da ukoliko se javi promena koja nije praćena sa bolom, to treba da bude u stvari alarm ženi da se odmah javi lekaru, zbog toga što rak dojke uglavnom ide bez ikakvih bolova. Na koji način se postavlja dijagnoza?
Pa uglavnom se najveći broj žena u stvari javi lekaru kada primeti određene promene i onda lekar na osnovu pregleda podataka iz anamneze traži dijagnostiku u vidu ili ultrazvuka ili mamografije, potom se radi ta punkcija i biopsija koje su ključne za postavljanje, odnosno potvrdu dijagnoze. Neke od tih punkcija se mogu raditi u samoj ambulanti jer nisu komplikovane, za neke je potreban odlazak u Sremsku Kamenicu kada je u pitanju kor ili vakum biopsija, a onda pregled tog tkiva koji je uzet kao uzorak na takozvani citopatološki pregled da bi se potvrdila ova dijagnoza. Naravno i sve druge dijagnostičke metode moraju paralelno da se uradi kako bi se videlo znači da li postoji možda eventualno proširenost bolesti u nekim drugim organima, pa shodno tome se rade i druge dijagnostičke procedure. Što se tiče lečenja, ključna stvar je naglasiti da uspešnost lečenja zavisi od proširenosti bolesti u momentu kada se postavi dijagnoza. Zato kažemo da kada govorimo o ovoj bolesti, zaista rana dijagnoza spašava život. Petogodišnje preživljavanje od raka dojke je 6 od 7 žena ako se dijagnoza postavi u ranoj fazi, a tek 1 od 7 žena ako se dijagnoza postavi u kasnoj fazi bolesti. Već sam rekla da mi imamo visoke stope smrtnosti upravo zbog toga što kod 2/3 žena mi dijagnozu postavljamo kada je već bolest široko proširena. Stoga je najbolji način lečenja u stvari prevencija. Šta ona u stvari podrazumeva? Pa podrazumeva sve ono što mi možemo da uradimo, jer protiv onih faktora koji su nepromenljivi tipa starenja ili genetike mi ne možemo ništa uraditi, već prihvatiti da je to tako i biti svestan svojih određenih faktora rizika i shodno njima se tako i ponašati, a ono što možemo da menjamo, to treba da menjamo. Znači, ostaviti duvan i živjeti u sredini bez duvanskog dima, voditi računa o svojoj ishrani koja bi trebala da bude raznovrsno uravnotežena i izbalansirana, koja će omogućiti da održavamo normalnu telesnu težinu, zbog toga što gojaznost, pogotovo u menopauzi, u tom periodu menopauze i postmenopauze predstavlja značajan faktor rizika za razvoj ove bolesti, da smo redovno fizički aktivni najmanje 30 dana, evo mi smo upravo danas prošetali otprilike neki pola sata što je dovoljno za dobro zdravlje i preporučuje se da se ne zloupotrebljava alkohol. Smatra se da jedno standardno piće u toku dana nije rizik po zdravlje. Sve preko toga naravno jeste rizik. Sljedeća ključna stvar kada govorimo o prevenciji jeste redovna kontrola zdravlja, što podrazumeva da svi posle 50. godine svaka žena dobija poziv za mamografsko snimanje i trebalo bi da uradi taj pregled. To je takozvani rutinski režim pregleda gdje žena praktično nema nikakvih simptoma, osjeća se zdravo i nema dodatne neke povećane rizike koje bi zahtevalo da ona započne ranije sa ovim mamografskim pregledima. Smatra se da već posle 30. godine bi izabrani lekar trebao ili izabrani ginekolog da pregleda svakoj ženi palpatorno dojke, a svaka žena bi već trebala posle 20. godine da sama pregleda svoje dojke redovno. Za one žene koje imaju povećan rizik zbog genetike ili zbog neke bolesti koju smo spominjali, praktično taj individualni rizik bi trebao da se proceni za svaku ženu posebno i da ona započne sa tim pregledima mnogo ranije, znači mnogo ranije, praktično 50. godine i da li će se raditi ultrazvuk ili mamografija, to će odlučiti praktično njen lekar. Uglavnom se u periodu do 40. godine preporučuje prvo ultrazvuk, a posle toga mamografija. Zašto screening? Pa jedan od ključnih razloga je što je, kao što vidite, samo kod 30% žena rak se otkrije kada je dimenzija do 2 cm. Danas imamo na raspolaganju mamografiju koja predstavlja suverenu dijagnostičku metodu koja upravo omogućuje da ovu bolest otkrijemo u ranoj fazi. Praktično čak 1 do 3 godine ranije nego što žena može napipati bilo kakvu promjenu na svojoj dojci. Stoga je cilj i našeg nacionalnog skrininga i ono koji se sprovodi u našem gradu da praktično otkrijemo ovu bolest u početnom stadijumu kod značajno većeg procenta žena nego što je to danas. Jer jedino tako ćemo omogućiti da se smanji smrtnost žena od ove bolesti, a kada se otkrije bolest kod žene kod koje je već razvijena, to će svakako omogućiti i bolji kvalitet života kod te žene. Skrining obuhvata praktično ciljnu grupu žena u dobi između 50. i 69. godine. U Subotici ima preko 20.000 ovih žena. U prvoj godini bi trebalo da se pregleda bar polovina,
Rekla sam da su tu žene bez simptoma sa prosječnim rizikom za obolevanje. Mi sada šaljemo pozivna pisma na kućne adrese, u toku je slanje pozivnih pisama ženama koje su rođene 63. godine. Istog dana žena ima zakazan termin u domu zdravlja kod ginekologa, a potom u opštoj bolnici na rentgen aparatu, odnosno na mamografiji. Razmak je neki 60 minuta. Još jednom naglašavam da pošto se nalazimo u praktično dva udaljena lokaliteta u našem gradu, nije uvijek ispoštovan ovaj termin. Danas još jednom naglašavam još uvijek za žene koje se naručuju posle podnevnim satima, ponedeljkom i četvrtkom, ne možemo uvijek ispoštovati ovo što je planirano prema akcionom planu. Rezultate žena poslije urađene mamografije dobija nakon 2 do 3 nedelje, zbog toga što je potrebno da se uradi 2 ili 3 očitavanja. To je prednost ovog skrininga za koju verujemo da će na ovaj način očitavanje dati mogućnost manje verovatnoće greške. Praktično svaki snimak pregledaju 2 nezavisna čitača, svugdje tamo gdje postoji sumnja na neki patološki proces ili neslaganje u očitavanjima, to redovno gleda i 3. čitač. Za sve one žene koje praktično još uvijek imaju ciklus, mamografija se zakazuje između 5. i 10. dana menstrualnog ciklusa, što će reći da kad žena dobije poziv, ukoliko je taj termin ne odgovara, onda se za nju svakako individualno zakazuje taj termin. Na dan snimanja svakako podsjećamo žene da je potrebno da ne koriste puder, mleko za telo i dezodoranse, a da se sobom donesu obavezno raniji snimak ukoliko su ga uradile. Inače je stručna preporuka da sve žene u dobi između 40 i 45. godine napravi prvi bazalni mamograf. Ovo su rezultati skrininga koje smo mi imali u Subotici u periodu od 18. marta do 30. septembra. Ukupno je pozvano 2194 žene. Od toga je 828 njih odbilo da dođe na skrining. 1322 žene ili 60,3% žena je došla na ovaj skrining, odnosno pristali su da će uraditi mamografiju, ali mamografiju uradilo tek 1002 žene, to je 45,7%. Znači tek svaka druga žena od pozvanih je uradila mamografiju. Od onih koji smo pozvali, koji su pregledani, gotovo sve mamografije su već i očitane. U 24 slučaja smo pronašli sumnju na određeni patološki proces, odnosno te žene imaju birac 4 ili 5 i one se upućuju dalje u Sremsku Kamenicu. Neke od ovih žene su nažalost već i operisane i uključena im je određena terapija. Da to ne mora biti tako, onda naša glavna poruka je da svaka žena treba da odvoji nekoliko minuta da napravi ovaj snimak, jer to predstavlja sigurnost za nju i za njenu porodicu. Stoga se odazovite na mamografiju, jer na taj način možete sačuvati svoj život. Izvor zdravog života, lekovita Prolom voda.